So abusuan for we mo amoson for mo ade nyina wo Komfo colleague de only Komfo ameni aboson for WhatsApp here Komfo ameni amotia no me Snapchat so wa the internet Komfo the current Komfo and amaba wasonye so anopai enya bribia sabie buru sabie nya do enche na ye de nkomode de bi dwumadie bi ebetu dwase ye de dwumadie bi eba ya to ne din Nkuranhy3sem ni nyina ne se ye betutu anamon ne akowona wafa abrabonim na de wafamu abrabonim no ono so betuyefo na atimi ahye ye Nkuranhy eno na ene Komfo colleague ne na mpamfo mesesa ma motia no mbu ka mu efra motia Kevin motia Porsche motia Stalin edu mo tena me back seat sa yenko nyame nipa ho na yenkopem Nkuranhy3sem na yekoye na yekobo be mu ba mu tesetese mu ne yedi kowo mu no sa na de nam kwan mu kura wode abadwama so no eche kure ye wonwom no kwasem nie emra ye bopia nyame nipa yi na ye hwe sa nwom a wode abadwama so no ema ye hunu se ampa akonya ne beba se yede ne beba TV so na ye betoto na no na ye busebusa no na ye hunu se ewiase no enye no ani dwumadie medical cultural say eno afanso company limited na afa dwumadie ho ka no kwasem nie givers scientific herbal givers for so eboye chidom no kwasem nie yade bia te so no niema bia ku nipadua ni mo no ade bia ne wudie no bomoden a ne ko givers ho na omo emwo na timi say yawo say ya kidney problem in fact minim yale kura ejeje ko givers scientific ho na omo mwo na wo yade no asintu abusuafo jejedam na tamu chuku mi twa me ho sima na me ba me beba bem na matese na me dia wo the only Komfo bonia me na minye biem onya me asemunti yo abusuafo me ma wakwa babio mo sonfo o Komfo colleague ni medical cultural say dwumadie give scientific herbal clinic for na asoya sene o yade no menim ba bi ehyehyehye nanso no menim say ukopie give scientific herbal clinic for wa wo mo ebehwe o kama ama onso so wo yare no aseatu papa na pom te say atamfa your condemn yo we there waba colleague TV so na ene no ye pese ye no bobo nsem ba ko ye ndi ho na ntimi ema ye tie ye ho ase e wo nsem mi edin kan no medie minimo me papa ne ho sabie buru sabie nya de pese me kire nsem na wiase mpanyimfo se ka kumya di no kokuo no wo han so de ye ma ne nkasa pacho udi ankasa ye se ankasa no e Evangelist Micheal Antwi Evangelist Micheal Antwi aka Condemn Evangelist Micheal Antwi aka Condemn me pacho anya bia wo ye de me ye sofo me ye enmutuni me ye radio presenter wow me ye movie actor wow abusuafo sade ye papa osie no no eniema wa bobo ni nyina ne sana mpese wa utie e wo wasum medical culture say isa dwumadie ana channel yi ana program yi ofan we eye Nkuranhy3sem ye be ma wa ye be hye Nkuranhy entini ba bia ade ne fa nam bia no ye de be fa ye de ahye Nkuranhy papa na medical bisa say okay say no memfa ne say we actor we presenter we software we musician that's right na ne fakase no da bia me megina pa ye enwom bia mate okay chese wo fa ba bia ye bonwom no ba bia be wura bia na no me kosra me motia ba ko me ko ye chese motia de nwum ya hyemu akọhwa fonto awonsa no kwase munwum na ma motia kra anya bia wo hye no twase di se e ba chobe da se pa Komfo colleague ya Micheal na me do amotia for no so ase o ade se omo ebo masachra me e wa so ye ya Micheal o so de wo mu ni se Micheal nwum to ase be 8 years ni wow
and I started music. Now, Micheal said my first album. For now, I made 4 albums. 4 albums. Yeah. Wow. 8 years. 8 years. Why are they? That's one in Abba. Okay. My first album, no, Asadamre was Munko Jami Kodenya Miase, and then I my first album. First album. Okay. And no, Tony said Munko Jami Ko Yiminya Miayo. Oh, Munko Jami Ko Yiminya Miasio. Hey. For ye are doing your business. Jesus, why and Tibuko Jami Kodenya Miase, and then I am my first album. Nice one. If you only the second album by and no yeah, Ghana use. Okay. My Ghana use. Ghana use. And the young swap. Yeah, Ghana. Then you to say, Uncoan, yeah, dread, I do Uncoan. Uncle Nambo Fue, yeah, dread, I do Uncoan. And where make I say, a buy a Michel up or down the that's right. Emma said. Baby, I'm not making a beer. No, me pony you're tossing me and they're tossing me and son a condemn. I don't know better said the pressure no problem. Not just a papa, not the condemn, no buy. So, troublemaker. Says I ever for troublemaker. And Komfo. And then I'm passing the penny I say, I say, on TV, so say. Nice one. And then me and Casa Michael and Pina may condemn. But that's what I say. And then you tell me, I'm on for you to condemn now. Oh, condemn will be great to me. Now, so for condemn. I don't know. So, and that's only a friend. And I don't miss me about the will be some me so far. And plan is after me, I'm saying, I'll so be a friend of condemn. I'm also for condemn. Yeah, and I do. Because a bassano, yeah, music registration. Normally, condemn on the stage. Okay. They say no condemn, no dear. Baby, condemn. Now, my phone tells you why condemn. Papa, me pacho, and me paso tells and young men, I may condemn. Nay, no money, and you know, bass, a town for bay condemn. Not just a town for Kutia, or say what dear, or say what you seek us, the Juma 7, woman, the bay condemn. Papa, I say, condemn. Because woman to you. So, I know you condemn, Bruce, condemn, more than condemn. I don't know, he will be so condemned. So, and then we say, we are sitting as in Tinyame. You know, the bassa. Also, you know, say, Satan, obey your condemn. A town for my condemn. If we say, where shall I marry you? Oh, Nyamia Shrawayo. Nice one. Oh, Nyamia Shrawayo. A town for bay condemn. So I say, and it was say, Yalia to me condemn. Oh, here to me condemn. Suja dear to me, uncle for Sanya Manning and I condemn Wabra. And to me, my son, nice one. So they mention nice one. Papa Namishrao. I wish you for said, ye papa or canon. Condemn no, and you want to condemn. And you won't I condemn. Nemum and Niema, a Kutia, so here now and Namosono, and none a jitum say, a condemn. And to me, you are bravo. And to me, in our bravo. Sadia Midi can't catch her or no. Jumadi, Nkuranhy3sem. Nkuranhy3sem. I'm not pay ya papa. Evangelist Micheal Antwi. What ya say? I did be a down supia a condemn. Jesus. And I'm more be a wood to a woman. A Jumana who can't hear you a dear. A nipper a town and tell our Bomo, a Jumanimuno, Sika Seminum, only a condemn. I must be sick. Condemn. When Nkuranhy3sem, ya papa. Yeah, or catch pay. Yeah. Medical catcher said you made give a scientific herbal clinic for an Asoya Sene, a woman a Bocasubum, no Pasemi Inua Fanso Company Limited, iron rods and roofing cement, all angles of a down Yamadi, Bora Inua Fanso Company Limited. Now, Obejo Tata, Joe Baba, also Dutch, baby, I do Tibeton so every pay. Papa, my memory question be okay. Until when you third album, or third album, until 4th album, no, and I get Massachra. I'm nice to see agent, and no, I say, what crime me target, no. Now, Papa Massacha no living there. Massacha by a man fancy 3 months, 3 months, 3 months, nice one. Yeah, I didn't know a Massacha, Komfo colleague, the woman say, you did one pen.
bɔne me ma ye bi pen wa ye bi pen oh aden ye wo bɔne bebra ya duru ba bi no ye ni aba ye ho so hu se ye film na ye film no aboa ye okay enti se ye de dwum bi ba ebe hye nipa bi nkran e wo nkran se mre okay se de ye wo nkran se TV so a ye kire nipa bebre se de ye kra no a yesu ba mu a ebe sa ye aye nice one Erade agye enti wo se me de ho num bi ba ma obi a ono so ye bɔne nne okay ono so nipa no so se so wo de sakire free bɔne a o ye nim wow if you say obi ho a onum se ne bɔne a wodi no kra nyame ntumi nye no me pa cho da bi papa Micheal no nim se wutimi kwa so dem se wo bompaye wo kata wani a wo bompaye na wo bunse boni bia wo die no ana boni bia na te bia na wo ma ofisi nya na bonsama hya se no wo ka kire wo na eba sa pe wo bunse papa no jam pai bo no se no ba mabu eba sa wo ka kire se o jai no na no yi nyin se bu o jai na no nyo na otwitwa obi na papa bonsam ye fo ankasa na no na ye hye wo nkran se eba ne sa emo ba mu enu ntira yesu hwie moja ne gu ye no se ye pemu kan yamfom so a wo se wo ye no kwafo no otini ni se wo de ye boni nyina ba kye ye no wate ye ho afiri niema entini nyina beautiful so de me kye enti enkum ho enkase boni bia medi me nyame ntimi mfa nchem da kolege so obeye Paul boni be na Paul wani papa me sese na yi wo hanom anka buffalo fo ne de be kwa ene nkere be kwa fa no boni odi ye nya bi kura no Osama bin Laden no Osama de se na no bombo one de bombo keke no ato ye so na odi boni na nso oba nyame nchen no oje me chi no so enti me pese me mani party ase me Micheal Antwi masachra won so ase won so ye den wo sachra na wo sachra obejo emfa ho ne de te emfa ho ne enum wi enum tramo enum koke makum nipa ma yese wakum nipa wo te ase awunyangu ye na konya wo se nyame bekum anka kum nipa no kokun wa onkun no chese there is a second chance over there wo banko ade a obesa nso aye den aso mu nti masachra de emfa colleague eyanwum bia yesa wo kase wo kire mu emu ensem bebre na ne ewo mu pa ne se wo hwe ayina clip no a wo hwe video no a na abeti dwom na se pa cause boni na me di nyina na me dey clip no wow so dey me kire no na me dey clip no nti so wo hwe wo call YouTube wo call browse dey call Komfo colleague TV na ko hwe video ni da na hwe wo be so wo hwe video ni wie ya obeti nyum na se so dey me kire no number 1 me dey me makọ ade achi makọ sisi na ja meti be bi na me dwene me ho nu ya se papa bi du ho no na damfo bi na o se ko bank na me pacho we ni nyina wo video ni ni nyina de make nyina wo video ni acting e full acting e dey say wo mo video ni nyina wo ye ko pe video download wo ye download the video no na hwe se ene ma make nyina wo video ni papa to aso so what dey ase enti me de nsam no nyina na aye video no enti wo hwe nwom no wie ya wo hwe video no abete gem na se enti man no se wo ko yi sika enti o page sika cha na mfo se we sika ne gum sa no kwa na mse kai ene afa ata man ma hye na jeze me hu ba bia me na bra obi a wo wiase no wo wiase wo chese wo de wiase abone ko bon sachra mfa yesu nyama gumi nkom nyina duro Komfo na ba ma je kwa Komfo so akwaje nka wa hye me nsa bansere damasene nsuro bibia etuo hye me ho ofiri sai wa pon ban wie me de me nsuro bibia wo ya cause ma Komfo aka kire me se etumi tuo ba ya bibi so si a me modi me podi bia me yira hwe enti me de me no wiase ametia no me check obi a sanity enti me de man no o fa kire wa na me ye wa na petu kru mu ruae na me hwim no kwada say so mo ma me go na akokra na me sum no twin ba bi na me je back na me ko diska wo te bo moni am di ebi no ebi mu so me hu say we rape ni ade nyina no aye bi da ena afei obi asofo bebre tu me fo e obetu me fo me mfa colleague shifa asofo so wo twifa asofo nyina so mfa nkra a chese nyame nipa kra fro se kracha abraba a wo mu no twon ho a wotimi taja me ka se sofo bi sofo apostle praise me ka wo frame me so otu me fo be bie me dak me hwe nanim se na ne ho kra me sere na brabo mu nsem o asi pepepe na colleague me no ka ho ase ni nyina na bi video abusuafo enwom no eye masachra no kwasem nie ye papa akasa na wose egum sentuburo yakoso ebom nkai se give scientific herbal clinic for na asoya sene e wo dwumadie yi ene yenkom twetwe mu eno afanso company limited iron rods and cement babia na dan ho niam de wo pebia no bowura eno afanso asone so na ubenya bi enne
enkomotwetwe no dwumadie ya to ne din Nkuranhy3sem na asɛm a ye ka ho sesia eye ye papa Evangelist Micheal Antwi ne nnwom emono kura enka nsu a afe no de abadwama so a ya to ne din masachira na sɛ wode na brabɔ mu nsɛm ɛna eye nnwom no enko ba bia kɔso atenase ne yentie ye papa enti papa emra ɔsɔfo no ɛfrɛ wo no a wo twen wo space no wo hu so ɛsɔfo ana oh bare minim say na so dam kra no gyina so minim so ono kra that was the first time that was not the first time to me me kai say like obe me fie nyina apɛ say wo hwɛ me a asa bibi wo bi mu me ma me ho kwan am betim na do ba to me fo akyɛ but that da na wo sia me na o frame na so down say me no baby ana ma dwene da no ene de ma wa fa dia ma da bia ya gede en check bibia enti no papa e ba sa no e de na si enti me fan say enu achi no ena me call Robin bi enti na ya wia the time me call new site baby na me call KB me call treat to see so na me gene sika enti me gene ho ne ma nyina wie ye no ano na me say bi so na alarm na blue avio avio enti me tie sa no na me ka tuo na ekura me na etumi mu nkura pistol original pistol tutu enti me hu say enipa no ebi chesi manim say ena ebi so free machi ye den eba enti me ye madwe say nka me shutu omo ba na me madwe me say me shutu kura na aboba na ye tu pene wom say me shutu nipa me enukura no mu wi a still na no wo tiate ti adwe ba me tim say na ma me mbo bi atu mi ade na bi ade ni sie na me dimirika na nya me de so obeje wo a obeje wo Komfo nyame beje wa no beje nti adwene be mitrim se sofo na no otumi fo no ono so me kwanada no kwa me kɔ me twam wa so da no ma papa na me kasa e ba me nti satan ni nyina bibia nkasa nkyerɛ wo me de bia madwene da no colleague be madwene da on se ade no wo ya enya wo po wo no wakɔgye aduru nti aduru na wo ho nti ɛhyɛ wo den sɛ wo ase wo nsu akwai so wakɔgye ho de no na ho po kyɛkyɛkyɛkyɛ o bi ya di bi da na ya di bi da so ya o ya di bia so to aso enti wo na ma so wo po bi ni na akɔ enti bansere da masene enti me nsuro Pacho so atamase enti wo ye nya abotre na nya me hwɛ yi oni ade no me enti hwɛ yi ade na pressel na pressel enti bra wo mu chesi na adwene be mitrim wo ne sɛ nwane nkwa so dem wa bibia ma otiri adwene be mitrim ama otiri se ko sport dabi ama otiri se ko champagne pacho dabi wow adwene be mitrim se sofo no otumi focus on se me ko na eben ho because me ko cross asore no kra ma otumi fo na ma mfa na twem twifa so ko enti basanam so no ne me rush akọ sofo no enti de abu amene se o ma edi mechi no o so am o ma dwum da se obi a me ye roba no me gba na kwa so dem me se nyame beje wa enti me ka cho se menu a wutie me hwɛ emfa wo ne dia wote se nyame so obeje wa Nkuranhy3sem mremu ne wo no me hye wo Nkuranhy emfa wo ne ba bia because me na me nim da se na nipa alama so ache se nipa nyina we ba tetuo kura nipa we kuta ba na me bra so dem enti wo mo so ama wo ma dwum se aso dem na me ko wo mu duru wo mu twam hwem papa onyi ni se ehɔ no nyame ne bɔ wo mo refree ɛno no mera binim sɛ nyame mmerɛ so so obeje me Micheal Antwi ti oyi wo mo ni fie so ɛna wo mo twam kɔe na me de mura so dem ti mura wo na lucky papa no na so dem because me kono me fa so dem ni mo papa no ho say no abura so dem a osua bible ti me wura mu a na me kotwa hwe enu ho ene wo se me woro me ho no bompa ye ma me me ade na onim se bibi wo me ho ana nro wo me ho ti wonam ko yi me nka wane ade chain se gumi kom masre bansre da masre ne ade nyina na obompa ye e ma me nti o ma ade san wo dem ho kra ansa na wo ma o menya atare fofra me de hye ya ye ko fi nti free wono na me ye madwe se me pa bone e fe se bone no me nye biem e free samire komede mo amanyame awurade asem nti masachra e fi se yesu ba nti obi anso nye dai ensachra obi ansachra abusuafo no kwasem nie interview no aye shibruta na minim se wa wo hwemie wa wo tie mi sesi anso awosia go na kan wakoma hwe bia ya papa yi na nyame atwitwa age no enwu obonim na bible say de ponye wuo de ponye ni wuo enye ne fe no na dwen sachra ewade hwehwe enei na akonya no ho enei na bere no ho so obetimi asachra wadwene sɛ ye papa yi
Senya nyame ne di ne ho afofie ema ne ko wura dan ne mu ma wo bo refie honhom to dom a na di na chi so ema wo twa mu a satam wo mo bro ne kunu a tam ben na wo kosere wo bone fache wo me bone obi ba ka kire wo se fine on se nyame age ntimi so me twa ma nyame ma me papa entnase ema mfofo me na no kwaye Komfo colleague nie medical culture say dwumadie yi Nkuranhy3sem ye tuufo emabunu no youth no yesre mo abrabo na wowo mu no emwa o mwa enne na wonsa so a chiadwade o na da be so nan no wonsa no wo betima fragefo ne boafo but unya medical culture said dwumadie give a scientific herbal clinic for and asoyas ne enu afanso company limited nana semenhia baby awobia onso so ye chiao and your directors are wo emiamia nyina no nyame onhira obi biara in fact miraho papa ye monitor na ye mra emra afi nyame che wo edie na wo ye enti enumu no na me ma dwese me nsan komachi bi me de ho be ma rade enti obompa ma me start asori a me kai se no achi no me ka rade asem no me ko back to nipa na me robo no Komfo can say we e ma be di de me robo sa papa no me ko no ho ene na ire ka se ntwa no nti video no be ma be di de oh yeah ono na me ono na video de ya na ye dress ne sa akokra no mo ten ye na ya be ma be di de mo be ma be di de ensamfo hene na ensamfo hene ono na me wi aso ono na ire me ko fie kra se afede man me dress fa bible koi me ko he na me ka jom se masaka nti me ko ya na me sate se me to dum ne adify oba so mo be sa ba che no se no akwa me nyuni awe ya se wo sa be first come to na hwe kai one dey on yifa ho nti me start Kenya me asem ba me brey because na nipa num se store na no abrabo na zabi na me ye ni ade a so when everybody adum de ene mu amede abegu so for now. Wow. Enti mefa ne se metie wasem yi ne anwumu ya hode ba ya nkasa e ya ade bia na da wakoma so ache. Oh yes. E kwan ya nyame fa so je me no. E na wadwene ho ahu ne se etwasa odi bibi breba sa pepe. Enti mabrabo pa ya me fa so tena wiase bone ya me di ye ne nyame fa so jim eno na me di ahye dum no pepe enti menu amasa kira de. Enya nyum keke. Debi. Enya se nyum ya nom nyum a aba obi atie bi but ya brabo mu life story. Wo de wutie dwom no audio no video no unhwenwe no some for friend efre am for US Germany Canada whatever obi je say wo hwe video ni wi a wow no obi na beka papa mintwa no what shall say the shows and oh master programs yeah master programs am say ashase no say enwum yi mefa ne say de wa kan sem na ma ewi asenade ba kwa ya na menim ne say yesi de wo twa senim se ne chia na da bia me na na benadwo ani me nia fie popia ta kan se mi kire me se okoto se panyini bi etu ne bafo a gina ho me tie bi that's right papa enne no ye nhede nya panyina waboa enkoda bia no ana YouTube bia no tuo da bi enti ne de sa adwumadie yi Nkuranhy3sem yi ba ya ye se de be ya obi a obi o follow ye bia no so betie se foto sem na ode abone bra na o me hu ne se ewiase na hokwa masachra enti papa sesei meka ne se enwom no eka obi so wo pese onya bi no bia wo obeden site bia na ewo ho okọ gogo a obenya o de wonya search for Evangelist Micheal Antwi na se masachra site bia edoso Ghana motion Ghana nyom Shata Ghana anane bebre wo de onya bo masacha ogaga obenya eno na nche YouTube Evangelist Micheal Antwi Facebook Instagram Evangelist Micheal Antwi na Evangelist Micheal Antwi no ana e dia bibia na fi contact am de to e de ye adwuma sese bia opeso friend so eno so 0242 very good 836 029 0242 836 029 eno na emde eka ho ade ye adwuma nti bia ba bia wo bia pese wonya bibia no so friend that number no so a wo betumi enya bi abusuafo no kwasem nie me gidi se ho atwiri mu na me nso so a me gina ha me ho atwiri me free ha kope
me ko sesa me nkuku ne me nkaka na kwa kuku be makomo amenya hwe makomo amenya hwe papa ya na reho sem ewo mu ne se ye ne aye wo sa abrabo ne mu na se papa esanse ye nya ye no na pan ye fa so nya kan emfra urade ntino ehye ye ya chese ye no ensi ye ne nye intimido because me na me na ye Komfo aha Antwi no Antwi bo si akono ye Komfo pechi number 1 he ya no free me nti pechi number 1 o come more than 40 years wow but area ya no oh me see owu ya ye the dancers not to say me say owu ya the dan abonten dan kwa wantimi ansi bi ka dan ya no osi ni ya atakwa me dan bi de tetetare wantimi ansi dan na ni funu sebi ni funu na enti me say me tufo say akomfo sem no meya fabre wie because meja bosom bebrebe obobo mu din bosom Lucy bosom Motia Kevin let komo mo papa me be san resignation letter say dey meja papa me dom let komo me mo mpaye ma na be di sofo eno na be boa nyame for say Komfo colleague be satrade afefo na nyam na metufo what me show on crime say dia otie biara wow hwe ebi ana abrabo no ma ye den ama sometimes etimi kasa kire o se no aduro na ewu oboa wow e se wo mesrew enkum wo ho enka wonu aduro gina pintin se dia wotie biara ewade wo bibi de wo ye osofo am akon resolution power no nya amroba de wo West Africa wow kam robe sampanyimfo ano ka ho bi e de na ewade amfa na anye wo wiase wow acho so watemase enti na bonefo na ewade fa wo na menka se mi nkire asofudi aye die se wo amfa brabom kra na beli sofa wo preach nye de say eno na papa me woni say obetimi nya bia woni examples woni experience e na wafamu a me see me preach wa wontimi because bone na me kan yes o me say bone no me say monato no me say krono no me say wow on dey me enti say nyame adom ama ne wasachira papa tiawa wadaroma say obi epeso ohwehwe wachira kwan say usofu bi no ehene na oh ma sorry wo epechi number 2 Fire Word Ministry pechi number 2 Obuasi Road yeah Fire Word Ministry pechi number 2 no enipa no oba wo obisi Kumase so free crime office or the obi Kumase now Obuasi Kaya yeah Fire Word Ministry Fire Word pechi number 2 wow Fire Word Ministry wow papa safa number ni 2 number our friend no 0242 836 029 0242 836 029 number now abusuafo agroye de no na ade esan ba bi sofo na me de da bia ya na me kan asem bi se entena se ema de hia da meto ene na wo ahoden bible se ka obofo omrante birim ansa na da bone na du session yi anadwuma die yi eye Nkuranhy3sem nyame ni pa kasa Evangelist Micheal Antwi wakasa wase abrabo na wo nam no no wotwa mu ho baabi a wo fi se waduru wapem entina ni da so asa no otra ho nanso ne nyame agye emre bi enche bia busuafo men ka mo yawo na me mamore ho nso bebre yete krom ha e na soja ni bi ye bro ni kun e bia na wo antosa papa yi nyame ehun ne mobo ye ne ba ye no de otimi dwane kowura so dem ansa papa ne wanya so dem bia mo enwura wo ema okone krechi mesremo ma menom papa nom Komfo colleague fans for ebi ye bre na duru eno ntini ade Nkuranhy3sem e ba no dako anhwe ya na akwa wie oyie hwehwe nkwaje ho kwan media ne Collins Oten dodo na so frɛ me Komfo colleague the only Komfo amene abosomfo e WhatsApp ye na ye chat wo Instagram e Twitter e Facebook koso subscribe to this channel Komfo colleague vlog na madikan ka cha channel wey asresem afutusem ani Nkuranhy3sem ebe yo talking menche sabi
ya ko media me kwasesa me niema na makọ Evangelist ho na eja media kogu ho mama me nsa so masachra enwom no pa bi wo bia hwehwe bi na bonetie na fa hye Nkuranhy se echese de ya ebebem mo so for Komfo colleague ni give us scientific herbal clinic for ene so yasne enu afanso company limited na semenhia maxima ba bia wo bia ye chia o ya sachra eni twatwo utwumutan ya kramo bye ana papa obeche wo na minye biem aba onyame asemunti ene de ma sachra Yesu benti moma yansachro boni papa koma ba minami papa fam Yesu benti mi ko tutuma kom